Azikubingelele-ke sikwamukele kule channel. Sicela isiqiniseko ukuthi uqinisele ku-subscribe button-ke uzothola zonke-ke ishisa. Ayisi-ke uthi awehla amaphapha alikho iphutha elenzekile ngokutholakala-ke kwe-material-ke yokuvota. Lapho-ke itholakale khona-ke endaweni-ke yase-Hammarsdale-ke e-library lapho khona-ke u-IEC uyigcinise khona ukuthi u-IEC-ke hhayi bekuyivele kuwuhlelo lwakho u-IEC ukuthi-ke i-truck lidilive amaphepha okuvota kuleya ndawo, futhi leya ndawo beyihlonze njengendawo kuyiyona-ke ephephile ey'ndaweni ezikhona kuleya ndawo yase-Hammarsdale lapho-ke khona bekuzodilivwa khona-ke ama-ballot paper aphinde-ke agadwe ama-ballot paper agadwe iwona-ke amaphoyisa kahle ezinye-ke iy'nsiza-ke ezibalulekile ey'dinga ukugadwa kakhulu zakwa-IEC ezilekelela ukuthi-ke kuqhubeke-ke ukuvota ngendlela ekufanele liqhubeke ngazo. Siphinde-ke sicacisele kudaba futhi kwenzekile futhi laphana-ke e-Chesterville lapho khona futhi u-IEC uphinde wakucacisa-ke futhi ukuthi-ke lokho kwenzeka e-Chesterville ukuthi-ke kubanjwe-ke iy'nsiza zokulekelela ukuvota ekungasizo-ke lapha ama-ballot ezinsiza zokulekelela ukuvota e-Baptist Church kuyesinye seziteshi zokuvota laphana-ke kwa-IEC. Bathi-ke hhayi nakhona futhi ayikho into edinga ukuthi abantu baphakamise ngamaphaphu konke kwembe ngehlelo lika-IEC ngendlela u-IEC wona-ke ohlele ngayo. Uyakucisa-ke lapho u-IEC ukuthi-ke vele bake benze kanjena izinto lezi ezifana nokuthi amabhokisi esingabala kuzona-ke amabhokisi sibale kuzona-ke loko kumatafula lokho okuncane okumakhalibhothi kokuvotela kuye kuthunyelwe kuqala-ke kona ukuze-ke kuzogwema ukuthi-ke kube nesiphithiphithi kakhulu and futhi-ke nohlelo lokuvota lusheshe liqale ukuthi u-IEC nje ahlise namaphaphu eNingizimu Afrika.